گروا برچیبونی یا خانم لیلا گوون انداما پارتیا گلن دموکرات هدف دی پارلمان ترکیه دا کت روژا صدی لگورا راپورتان روشاوی ساغلمی گل که خراب بویه بری چند روژان او کت نخوشخانی لی قایل نبو درمانان بگره گلو حیا کنگی خانم گوون وی بکاره با گروا خواب بدومینا و چما آرمان جاوی هلانینا تجریدا لسر ریبری پیکی عبدالله اوجلانه روكن إشك لكولر للزام كويا ماريلاند ميفانا ما روكن قال كي بخير هاتي ناقيدا بكاتخيل أم تشج روشا تندرسيا خانم جوفن ديزان النها وقت جيجوت دونا بيش ليلا جوان برن نخوشخانه راكن نخوشخانه جبر كنت تندرسيا وين باش بو إيروجي غرا برتشبنا ليلا جوان كت سد روجان وناجي إيروجي ما بيست يعني تندرسيا وين باشه أما مورالي بهالعادة جالكي geleki bilinde o iroji dena panzde bajarande çalaki natiye despekirin jibo pişkiriya Leyla Güven li hatine qadaqirin بهرحال روكن خان يعني متخوز برسم داوي ازي برسم كاني چندي اوي بكاربه بدومينا لي قالكي اشكره كو تركيا ارمانجاكو او دخوازه بجهناينه تركيا هالوست يخلى امبر ريبري بيكي عبد الله اوجلان ناغوهر الروشاوي نتجري دهلين الروشاوي زنداني باجدكا چماوي او كريا ارمانجاخوا يعني جبو باش صفات ازكارم يا بيجم دبي ام شرط مرجن تركيا بنرخينن د شرط مرجن تركيا نها ديمقراطي شو تونيه يعني سياسه كردن هاتي بن بيكرن كسن كار دنگي خو بلند بك دنا و شرط مرجن ده ليلا güven دس بيغرا برچبني كريه ev bu xwecid zane yani belki devlet revşa öcelani ne guhere ama ev ya em bizanin 2016 vir ve kes ji öcelan tiştek ne bihîst bu li ser revşa wî li ser tenduristiya wî û Leyla Güven dixwest balê ser wê bikişîne û bi taybet Leyla Güven dixwest bira riya aştî bi devlet û bi PKK ra yani bi siyaseta Kurd ve be ji ber vê yani balê kişan ser Öcalanî yani Öcalan ne yani ji bo şahsiyet Öcalan ne bu tene و her وها جي ديسا جي يعني ارمانجا ليلا güven ev buku hem riya ki vek dinav devlet و PKK'de باشا روكن خان اگر ما بس او بالا جهان راب كشي نسر دوزا كردان لور چما او پشتوانی نادا يانجي ارمانجا خو نكريا بونمونا آزاد کرنا صلاح الدين دميرتاش شاف سلوكي هدفي دهان اندام دين برلمان او خلقي كو جم خلقي هاتين هالبجارتن كود زندانا دانا هونجا دزانن ليلا güven وكي parlamenter Kürt jiber ku lidijberi operasyonu Afrin derketi bu kirin zindana jiber ve zindana da bu saleki edina zindana dizanen yani de diroka siyaseti Kürt'te de zindananda vakta tiştek namine yani derfetek namine merevçi de dest be greve birçimindeki yani ver hatiye hole yani ver çebiye jiber ku zindani de bu jiber ve ev ket greve birçimine le ev daxwaza ve tene azadkirina Öcalan nine şuğa yani dibêje bila revşawi çiye dibe ku bi parêzerên wê ra danistanên wê çêbe bira parêzerê bira bibîne û her wiha jî dibêjin malbata bibîne ku riyekî ji bo aşîtiyê ji bo penga ji bo pêvajoya aşîtiyê bira dibêjin wekin û ji pirsatê ser Selahattin Demirtaş dikarin vêya bêjim ji bo Selahattin Demirtaş hem li Avrupa hem ji li Amerika çalakiyan tîn kirin ji aliyê hikûmetên we lê mesela dadgeha Avrupa daxwaz kir ji Tirkiye ku Selahattin Demirtaş were berdan ji ber ku bê hiqûqî bê neheqî li zindanê de nehiştin yani nekirin ji dîsa yani biryara evkê biryara dadgeha Avrupa nekirin yani çalakiya Leyla Güven ne tane ji bo Öcalan ji bo siyasetmedarên Kurd ê ku hatî bin pêkirin o diyara hinekî dî ji digire vê dana lê deng nedaya wekû mesela Leyla Güven tu bê jî heta kengî bikaribe bidomîne çünkü sed roj nekî min ya mixabin yani tenduristiya ne baş tabii sed roj gelekî pere û îro jî dîsa jî ji baliyê keça xwe dîsa belav kir û daxwaza xwe got ez hetanê yani herhalde hetanê mirinê yani naxwaze biqede hetanê ku ve dikare biçe divê ez berxwedanê xwe bidomînim helbette ev jî dibe li demekî ku
ام زانن لتركيا آماده كاري جبو هالبجاتنا تينكرين اجاب كرتي كرت آماده نجبوان هالبجاتنا يعني دخل بجارتن ده ام بیا بزانن چبو همو شارداریان کردان جالی دولت بالزورداری هاتی دست سکر دست خست بو دولت دست خست بو جبان شارداریان یک آرمانجا HDP اوکو همو او شارداریان دست دولت بگره ورگرنه جبو کردان و حجمه هالبجا شارداریان چی زیاده تر بکه. بله. روکن گلکی سپاس دستی تخوش گلکی جارا بم دخوازم تو دیوانه. روکن اش لیکور لی زانکویا مریلند لیرا نیزی کواشتن دنی میوانه کرد کانکشن بو.